Hakabiyadai bat kajing Pule Bniah Symbud Chief Executive Member bat Shongknor Jong Select Committee ke KHASI ke Kaipot Jong Delimitation Committee halo kajing temu ban pihak yaki arp kendai teli ke constituency Jong Council uba PNC mulo ong bakin sashim ye karai halo kajing ai jingmut ba kilayok pediang. Hakabiyadai bat kajing persyak jur Jong Dorbar Snong maulai mauro ban kenria nak maulai constituency sejayau Symbud CEM ulo ong ba ulayok pediang ya kajing penpau nak ni ke Dorbar Snong bat kumjuk ru nak Dorbar Snong maulai berok kawai. Ulo ong baga select committee kan saya peliu jengmut halo kene kajing sngok khia mensiem bala penpau dak Dorbar Snong maulai mauro bat kumjuk ru yaki wei pat kimat ki bala ban mi nak ki babun ki liang. Ngarai kumba piyo I ka maulai mauro ka Shong dak executive committee ka Shong dak Dorbar Snong ru but kelawan ai gi tho sangaru maka jing kwa jongki kalong bay bala kumnu ki baham aka mulai tahun Dorbar ki bandon bay haka mulai jing sia ki dan kwa baka mulai no maliru bakan wan no siki ama ko bakalo menta ka hab haka MDC mo giao te iya kani namar ba ngidon ka select committee ngan haban place ya kani ka jing tho jongki haka select committee ban in discuss haji di bakani ka jing kwa jongki Paima mulai moro batka mulai tahun Dorbar. KHASI Students Union mentaga sengi kele kendu ya